Hallo Garstin, agus fáilte a bheis go SpeakGaelic. Nis sé gúteach gon bí coinneachah ag toiseach na stréa seo gon de bhríon sin me dhéon na háineach. Well, ha ceann cóirí a phrógram seo còmhradh rí sé sin. So héasfach, sustainability. So héasfach. Agus mar a ha ísacah, ha seamach go wacam a ha còmhradh rí sé sin cúideach. Chavíl luas is gdíneas còmhradh. Luas is speed, and gríneas is elegance. And so a neat way of explaining it would be quick and fine don't combine. And I definitely agree with that sentiment. Anything of quality takes time. Chavíl luas is gdíneas còmhradh. Nisha, súil tí ha roin an sa phrógram seo. Asking and answering why we would or wouldn't do certain things. Sanna bhíoh a female na slugga fiolaige. Calum Maclean takes an old-style rural holiday. And we'll be talking about what we think could happen as a result of something else. Féimis an smúneach gur a dóibh bethe athracha. Han táimán inis cynneach ag bhí cúide gnéile a ha giúnsach ag na Gaelic, agus ha mé tálaiste fáilte a chur iad Eilidh Nic go Mhuilleir. Ní sé Eilidh rucaigh agus thócaigh tú an Glasgow, sé bhí gan na húnat, agus bíú clúich na Glarsaigh. Aon seo, ar Gaelic ag duine san bí na dùthchailach? Chorá Gaelic ag duine san bí am Ghàidhealach, ach bha mór ag mo bhathir sa chultúir agus sa cheumannan, mar sin Feir son gan bíag mi héin agus mo bhráthairs mo fiúr i dul gleann scáil Gaelic ann an Glasgow. Oh my Gàidhligh, agus gan na Gaelic ag an taí, dé na tachirta san a bhíh tú a phríchalúch? Bha mi an sasan in emigrút na bha mi na boice, bhíing a dul gleann mód chabhór gach bliana agus bha mi cúideach a gáil páirsteán in faighinn, féis Glasgow straight an Dunlop. Chorá mi ar son mo chuid Gaelic a chail na riach mi an scáil. So chaim mi gan olhei agus bha mi deanú saor-làithean sa chéadal amach ach charáid cuarta riúm ítir. Mar sin is deib bliana dheachrich mi go céim Gaelic agus chuú mi orm leis sin chun an ceirh bliana agus an se mi gopur sa Gaelic cúideach. Oh my Gàidhligh. Agus an roin sás an súil na Gaelic, go sóisialta cúideach sa bhela? Chanings gon rá, ag an olhei bha mi an sasan an toirt mar an combinásionach agus taine Gaelic. Agus cúideach cha caditinacham a ha brín Gaelic, so bí sin na fiochaing bhí gachlaachgaich a cha cad an dulich a cheumannan. Cúideach. Agus stácha go bhfuil cúteann a chuil eòlas ar taith na Gaelic. An se é sé hawn? Yes, so sé scéime hawn ag olhei Glaschu, agus bí sé fudach hawn an flat saor-làithean agus an flat sin sé ddíreach daine ha brín na Gaelic an fudach hawn. Agus bí sin ddíreach a deanna bhruidhinn mar cúntasan ar na míon an socialta ceilte is Gaelic. Agus ddíreach a fiochaing bhí a brosnach na Gaelic cheumannan an olhei. Bha trúr ac an gans? Yeah, bha go mas borsal. Mar chuirsnach féic ac a péin? Yeah, sinna, bha cadan saor-làithean sa chéad bliana Ghàidhealach or chará mi eòlas ar toir daine san olhei sé rút cadan úras ecolach a bhain ach bha mar an bíon bit Gaelic acin, so bha gleann. Nis seo céiste bhís mi cúr ar a thula duine a bhís a tuilleadh ar SpeakGaelic. Dé an napairt neo an bhachcail Gaelic a searlaid agus chuirson? Sé an bhachcail a searlaím dearsaigh agus sé sinna céalachach mar shining. A mi ddíreach is mention go raibh bhachcail Gléann a hawn agus stalúm an fuam. Ha mi mention go raibh bhachcail cad an brí a hawn. Sé go tíce, agus féimi tú gada dhéanam. Well, taithpleit go mór, Eilidh. Agus chluinne sin barach fa Eilidh na saite a dúir sa phrógram na a bhísi a dheis cómhradh. Ach an brásta nach dúnsaigh sin bicin a bharach Gaelic. Mar a dúnsaigh sin an an prógrama 3 ar scá bláchaach na crunne ha crua dhéim ag nárineach ar léas. Dés ar an ghaine a dhéanamh? Well, ha mollach neo ga acam. Cleach, cógail, foplach. Use public transport. Cleach, cógail, foplach. Recycle paper, plastic and metal. A chuairstich,
paper, plastic agus metals. A chuairstich, paper, plastic agus metals. And just as important, use more sustainable materials. Cleach stúitheann sa híosfach. Cleach stúitheann sa híosfach. That's some of the what, ach cimmer a bhís sin a frickarst chiisten a ha atáiseach le cúrson. Cúrson a chleachcaigh tú, cógail foplach. Why would you use public transport? Cúrson a chleachcaigh tú, cógail foplach. The clearest way to answer this question is to reply using chleachcín, followed by ichiún scoville. I would use followed by because it is. Chleachcín cógail foplach ichiún scoville, and you could continue by saying Gàidhealach na saor gànáirineach. Better for the environment. Na saor gànáirineach. You could also answer by saying dhéanann sin scás. I do that because. Dhéanann sin scás go bhfuil na saor gànáirineach. Or you can miss out the verb and just answer Iad scás go bhfuil sin na saor, because that's better. Iad scás go bhfuil sin na saor gànáirineach. Seo éisiopla ile de chéist. Cúrson I gabhadh phras. Why did you take a shower? Cúrson I gabhadh phras. To answer, you could use the phrase bhruidhinn. Gabh me phras bhruidhinn cin uisce. I took a shower because of a shortage of water, to save water. Gabh me phras bhruidhinn cin uisce. And finally, you can rework the answer entirely using yet another word for because, and that's odd. Roinn me sin odd bha féim ag tuilleadh Eilidh. I did that because other people needed it. Roinn me sin odd bha féim ag tuilleadh Eilidh. Nisha, súil dí hachrúch na big an nimisith na bitseo. What do you think would happen if the weather was hotter? Amsa na chóruch han jeiribh chusper fannéir do bhíchealh is do lúk, agus ha moddach nioga achgus an cúideach. Seo rúcht. Tapalacht. Tapalacht, sa. Ha dyd efo hwlwyd wrth y ien wrth ymhyn. Cymra ha dol rwth leis yn tasbanach. Ha mi'r tosach hi y ien nhw, se jalwyd yn dŵs galwyd fy sawn. Jalwyd yn camera agos fideo. Y fel cwsbyr no anam ac y tast. Se mwth is chir y tynim y fysir. I gyda hi che trahŵl camera. Sy'n a hyrgw yn cwsbyr sy'n? Hug fi a hiws gyfil wy ac ymhyn awn, agos y saliws gyfil mi'n dochus gyntadau dyn smwynach ag mynarinioch. A chwys y dol yn misat. Get a ha dol yn misit, a cwtch cwma. Chan mi y tygsin cwrson nach el dyn i ffiws y crytsin an yn blach yn y crynia. Sgas nach hyle jen o'r drwgael gepersonte. Ja, ekos gym ffein byd na drach leachge yn ach ge ahrachwg. Chan y diw y chon ag tor mynarinioch. Chel hyn sin. I grisiaw mys teach a chwys yn ffeos. Ha sy'n y clach yn ach slwgyd a plastig y ta, agos ag a chwrstach ag ir yn y smwa. Ha cwts dy rwt yn awn ha gyma bic ach, mae ni sy'n nwlad I clach yn bic y car yn môr. Clech cogad ffopwch, nio clech bicycle, nio dy ga chos. Ha sy'n nes asa da chwtch na ha da chwtch ilig y ta. Ich na slwgyd dy iol agos ich barach gwastrig. Ha sy'n nes asa. Cwrson a fi a ffeiml na slwgyd ffioliche. Sgas gyfod cro agos tŵr y crwch ag gasich yn nach mag yn arinioch. Haid cwtchach giri orn bier ihe chai as nio arach fasgarn. Cwrson a fi sy'n na fwnach gan arinioch.
Dan tachra sin chanéimi go bíú siú ó thuhile an túr a cosc conú agus a trúileadh. Ha barach gúine a gáil ui an a bhí fast an Glaschu agus a fiscal sin ma. Bhí gin a béir an big barach gúine déanú sin. Féimi sin smúneach ag ar a dá bethe athrachuh, agus sé rúd mórathe sin chuinúile. A ionrid cínteach. Té. Bhí ús mar céistan a recirste an taispanna gacad. Na big a thuilleadh duine Gàidhealach is smúneachal with Luke. Luke has made a great start on his taispanúch. Toiseach táiseachaí. Toiseach táiseachaí. And that's a really good phrase to remember as it can be used in so many instances. He was going to look at the sea and the land and ag na híte tra húil camera. The climate through a camera lens. Ag na híte tra húil camera. Michael asked him why he'd chosen that subject. Cursona thugu and cuspith sin. Why did you choose that subject? Cursona thugu and cuspith sin. And Luke's answer gave us some good examples of how to answer questions beginning with curson, using because. Eòlas. Eòlas go bhfuil ui ac am hí noun, because I have an interest in it. We also heard him using the phrase iad sáilliamh, another way of saying because. Iad sáilliamh go bhfuil mi an dáchas gon tá é ar dúine smúneachach, because I hope it will make people think about the environment. Luke thought that the situation was getting worse and explained why, using another form of because. Iad scás. Iad scás nach uile a dtíanamh of dùthchail, because it doesn't bother them. He also used the phrase for in case. Eòlas. Eòlas gon féimead, in case they have to. Nach tar sin súil uile ar páirst an chóireach. Cymra ha dul rúth leis an taispanach. Ha mír toiseach táiseachaí a dhéanú sé dealmh an dúas gealmh is ann, dealmh an camera agus feidiú. A bhfuil cúspar ná anam ac a tast. Sé múth is tír I tinnim a bheitséir. I gra híte tra húil camera. Sanna thugu an cúspar sin. Thug bhí a hiús go bhfuil ui ac am hí ann, agus a sáiliús go bhfuil mi an dáchas gon tada dúin smúneach ag manáranneach. A chúis it all an misat. Get a ha dul an misit a cúch còmhradh. Chan mi a tuisin curson nach duine fiús a critsin an blach na crunne. Scaastach ile déanú dùthchail go persanta. Ja, ricos gon féimead na drachreachce nach go athrachuh. Chan é dú a chain ag tóir manáranneach. Nisha betalumsa faighinn fallah van studio sy'n Grishac. Jimmy ein a gáil cúte the Calum MacIlleathain is mar a sábhaist ha esan a mui iad an dúich. Sin sibh, cumh suasrúm. In dú ha mé féin blasit sin na saor-làithean a bhí ag duine a chun líon sin. There's no need for suitcases, plane tickets, or even these. Ha mé et Mhuilleir go ári, a shilling. Ari. O hen, fioch na roin Jorpa, a staurig, vi spree an torst fallah va valchin is achien favar, fields in crop, achien favar, gu. Ache inultri, a grazing area, ache inultri. Viech na Bannachakan, the female cow herds or dairy maids, Bannachakan, I could shechen in shechet, a quiet as Jane and Bechen, mus chiliget yachilioe. Ach, Chanin, grod henefen, we can tolachish agus aras. Femi gero. Agus shug. Rui agus briacle, stocha. Sho, machian uyasamaha. Quite a distance from town here. Let's go and find the boss. Certainly find me Graham B.
Ha project a reis in Oshin Vic Shod in Ghàidhealach ha fiochan ni Calum et Dunne is echtri. Agus fat Shechkin ha buin Vian Shaw, trying a gionsrug for stuur Ryan Jin Doviets. Ryan, each got Munacha ha Shaw. Well, Hoshich project an Ari mo hoig blian arash, she ache from a big Dunne Chianer son campichin Hauri. She campichin do chlauna haunta agus cujach campichin do ginavich ha chula buin etrialich an a dói sin, so ha chula shachkin etrialich mar sin cujach. Jane tetrialach a havi a kev union show I Jane of the Gurnia. Ha mi smönya ha gavel Dunne Chianer show gebeja clownio ginavich a haunta agus a lua ha Ghàidhealach a tokol karstis an nura agus cujach a tokol skil an nura agus ha mi smönya gavel show le gama prísel. Dícha cuitarmach sa hae na sean skillan sin a chumala dal sa má haun. Hané díreach campa aveisteach mar gan big a haun, sé campa ganari a haun. Mar sin ha na skillan, sean skillan na sean dóin gama cuitarmach in chularud seo. Ha sin a fiachin caiet ar an aranach mar cuarst an a dói ús mar gan big. Sin na ha sin I díanú an seo. A chula lá, has so hesafach gama cuitarmach in an seo agus ha min dáchas gan bí an seo sa model seo a scola go ide go Ghàidhealach cujach. Jef mi corm súla hort et na ha dolan seo, agus stácha go fioch mi hín rutna ga cujach. Galavat, is mi hín jyn gachpís oprach mar a savast. Ach jé an targach va ek ma vuinse. Gírach sin. Ganyan is gan de voel me in targach, ha mi a féin Spán yuge. Me he jack mar che naig. Ach, ha fisaket man ha television, seo che rain mi na baraya. Ta-da! Taffelay! Coltoch die saurig Albannach, ha me heur laaien an ari shechat an een prippig na sule. Ach, coltoch ris een chenachkel, Chanin gundanig luas agus grínius cála in seo. Nishe, a fisaket gevil kaint chluichen, puns, kaint chluichen a corta grumsa gamór agus halani sek joy at a shin. So here's one for you. If something is good, it's Ari Molich. Worthy of praise, Ari Molich. So han Ari Molich. And I've got another one because I am actually going on my holidays and ha mi a dul gan Spáin. O Calum, han a kaint chluichen aket a sheer asnes misse with a hand tre a dollar urst. But I have to say that Calum's kaint chluich on the words addy, a shilling, addy, as well as addy, worthy. Addy is certainly addy I the volúch. It's a useful reminder of the different lengths of vowel sounds we have in Gaelic. Agus yún sich sin fachgal, agus appersnuga ille vuaia cujach. Stache unan a ha uurgeif. Ne bannachaken, the milkmaids or dairymaids. Ne bannachaken. Agus ha nupped virvelach ik Calum uleri eichgin id iPlayer a BBC, id na mian an socialte, agus yv shiv an corm éisteach thís cujach podcast and SpeakGaelic BBC Sounds. Ha Eilidh Dash call the room inisha, agus Eilidh chunnig sin Calum say id an nadi, and carstig like and so mar sin routine. Ha mi smention gan cortig, is stel me vi a me an an nater. Ha mi smention geweld it mar sin gleva or son mar denaching. Ja, mi smention gan corin a coltach caran wholesome. Agus huv sa hisfach kai skre vegan hunnet. Kim da gewuniu toshig in sin. So se hiet allemach wa mi smention gan bieg mi nas fallinge na wa mi giche vegan. Agus an sin hosich mi agus dirach voich mi mar tor achichen nam boi cén is rite mar sin. Agus an sin hosich mi vi a giúnsel barach mu a vi am vegan. Agus
ha öfrin y farach gan cydioch, mae'r esiamplar hai mar son yn arinnach, agus cydioch charamir son cron y ianw bhruidhinn, so fe sy'n na öfr môr ios y cydioch. Agus cyrson y smwn i chi gyda sy'n yn rwyth y biar gwtein? So fe carit jacum, agus fe eisiau vegan yn tosioch, agus fi yn dirach y faighinn yn byd fe eisiau geiche, so I'm mentioning, ha barach gael na dirach, like Glaschu yn like leo hen. So fe eisiau caren like y shouting jo, gyda rwyth ma a hawn yn doiche vegan. Agus I'm mentioning gyda sy'n gan frosnach gysiach yn jo hen. Nes y sfyr halym yn fi brimi yn byd, je siwr sy'n byd gyfys dy hen y gianaf? I'm mentioning gyda yn siwr sy'n byd y starlium, stoch y byd bon ethalch, nio byd Mexican. Stel yn dachwch. Agus yn canig ty gyda glosach na fala ma sy'n fi gych y mwy mae'r vegan? Hai fyr fa, ha toirt hai yn vegan awn. Ach farach gyr sy'n ha like, options vegan awn, awn so chafwr gach tai byd. Agus yn rhoi ffyrus dy gwyth y fi y gyarig ffiol as y chwad fi acet? Ha mis menching sy hiet dolymach bai caran dilich. Ach fiws na rafami y gych y ffiol, charomi gych y tor. Ag chatalwm y fi y cochgyrach gle ffiol. Chan iawn mis menching gyda coet gleann. Ach ha mis menching ysjaib mar mies nio ja charomi fiws y fymolachwch nach romi ga eiche. Ach sy'n nwta fa na bedili eisiau y fi gyarig ymach casio. Agus mar banya. Fa sy'n caran dilich. Ach bw dirach y ffas cleach dyrys. Agus yn byw cleach y rwytyn siach casio chiars nio banya? Fi mi cleach y casio vegan agus banya vegan. Stal yn banya vegan na siar na banya abystach. Ach chaniel casio vegan Bwylach chòmhradh casio fyr. Ach, fi dirach y ffas cleach dyrys agus ysdau unia chaniel cainiac ydyr yn blas y hec casio fyr. Agus je le haw gianaf y hwf so hisfach? Bi mi fiach yn ni fi y gach wyrstych agus cha bi mi cleach plastic na chwring jo. Ha mis mention gan bachor iawn Eilidh Nic yn yr ys y syring iawn. Fiws achrich yn beca mar sy'n. Fiws mewn ach elw son dau eiche vegan y lenting, mae fios ty mar a gerig sias yn yr ydrych ffiol a fios ty giche. Fi rwyt yn bec mar sy'n y janw Jefford môr. Wel, mil y tang Eilidh, hai ydw i'n chwach brin rwyt mi ein dylia yw'n sy'n chi, ach cydioch dy fe vegan. And remember, you'll find a subtitled copy of this episode and every other episode in this series on SpeakGaelic's YouTube channel to support you with your learning. Ach, Jimmy ein eisteach rwy bicin jyn chorig y fa ether Michael agus Luke na betraie sy'n cwrt na cainio com y ein y fa ty brin. As na clach yn eich slugad y plastic ata, agus ag a chwrstach ych i'r yn ysmwa. Ha cwts dy rwt yn awn ha gyma bic ach, mae ni sy'n nŵlad. I clachen bikke car en moer. Krijg còmhradh fopwch, ja, krijg bicycle, ja, de ga gosh. As yn nes as da chwts na ha da chwts illigata. Ich nas luge de jou agus ich barach Glaschu. Sy'n nes as e. Cyrson y fi a ffeiml na slug y ffioliche. Skasgefod cro agus toirt y crwch y gasich yn nach mag yn arinnach. Haid cwtsach giri orn bier ihe chai as nio arach fasgarn. Cyrson y fi sy'n na fwynach gan arinnach. Dan tachrig sy'n chanemig y biw siw o hwfil yn tŵr y cosg conwg agus y trwylwg. Ha barach gynnu y gael wy an y fi fast yn Glaschu hyn. Agus a fisgafel sy'n ma. Fe gyn y ber yn big barach gynnu dyn nhw sy'n. Fe mi sy'n smynach ag ar a dau beha ahrach ag. Agus y rwyd môr a sy'n chyn wylw. In that part of the conversation, Michael was a little more optimistic, saying that we're a cleachgig nes lugge je plastic, using less plastic. A cleachgig nes lugge je plastic. He also pointed out that we're improving on another front. Ag achorstachig go either nes moa. Recycling to a larger extent. Ag achorstachig go either nes moa. Luke thought of one way in which we could help. Ich nes lugge je jol. Eat less meat. Ich nes lugge je jol. Michael also talked about the benefits of eating locally produced foods. Bíag a chai as nio arach fasgorn.
fud reared or grown near to us. A chai as nyo arach fashgorn. Luke went on to say that if that happened, chanémuch an bíag siúil. The food wouldn't have to travel. Chanémuch an bíag siúil. And a lot of produce comes o Mhuilleir and tuilleadh, from the other side of the world. O Mhuilleir and tuilleadh. Fear your háirle van a gleann. The Gaelic verb is can be heard in many common constructions like istalum, isuringo, and of course, she, ise. The past or conditional form of is bu. Dùthchail, I would like, or buringo, I could. But is also heard in comparative and superlative phrases. It's the s of nas in nashar, better, or nasdora, more difficult. And it's heard in the as of ashar, best, asdora, hardest. In past or conditional sentences, you'll hear the comparative nas change to nabu, or simply nab. Fige na biar, it would be better, na biar, rather than nashar. Or vai na budora, it was harder, more difficult. Na budora, rather than nasdora. And the superlative as changes to abu. The longest road is an rath asacha, but gavshin an rath ibacha. We took the longest road. Nach tar sin súl eicher éad cútsin na dúnsig sin an sa program show. Sustainable materials are stuhan so hesfach. Stuhan so hesfach. We asked and answered why questions. Question atá sig le curson. Why would you use public transport? Curson a chleachcig tú cógail foplach. Curson a chleachcig tú cógail foplach. To which your answer could begin with because. A humes. A humes. Or alternatively, it's scarce. It's scarce. And finally, the phrase for in case. Idicals. Idicals. Agus coinnichih gyfil gydas yn SpeakGaelic a nír a fa so hesfach agus sŵd sa nasci gan y Mhuilleir. Yf sif léifreach gyn program sio i'r iPlayer y BBC. Agus le fáhítalin channel YouTube SpeakGaelic. Agus ha crach gus córich go leor bhí chlointín ans na podcastan acin i'r BBC Sounds. Agus lorici sif físrachig an palchas ma chlasichen agus ma stuhin júnsichi ille i'r an lárich acin. Chwn yn áhurish ma ha, cheerin drasta.